Bidasoa a su paso por Nafarroa, por Iparralde y Guipúzcoa, que desde hace 4 años venimos promoviendo el Alberri Eguna del Bidasoa, un acto de encuentro, de colaboración y de unión entre jeltzailes de los dos lados de la muga. Quiero hacer también un agradecimiento especial a Aitor Esteban, que este sea su primer acto en Nafarroa como presidente del Euskadi Buru Batzar, de verdad nos llena de orgullo. Y nos recuerda tu primer discurso como presidente, donde dejaste claro lo importante de hacer país y de la importancia de hacerlo además como un partido unido. Parce que nous sommes un pays aux frontières administratives, oui, mais nous sommes un pays. Et cet acte montrait que depuis le EAG-PNV, nous continuons à travailler pour surmonter les divisions politico-administratives qui tentent de nous séparer et de resserrer les liens qui nous unissent. Eta ez dago hemen baino leku hoberik Bidasoan, batasunaz hitz egiteko Bidasoa ibaia loturaren sinboloa izan da. Ez digu banatzen. Muga administratiboek zatitzen bagaitute ere, Bidasoak batuta mantentzen gaitu. Gure eremuari izenean ematen dion ibai hau, batzen gaituen eta garena bezala eta gaiten eta garena bezala definitzatzen gaituen elementu naturala da. Mugetatik harago doan lurraldea, gure historia partekatuaren bidez, gure identitate komunaren bidez konektatzen gaituena. Este acto de hoy no es solo simbólico, es muestra de un trabajo conjunto que venimos desarrollando para estrechar lazos y demostrar con hechos y acciones que somos una nación. Es una muestra de un trabajo conjunto para seguir construyendo una nación unida y libre, para seguir construyendo un futuro en común. Eta orain, ematen diot hitza Jone Fagabarari, Napar burukide eta hemengo lesaka zinegotzia. Eskerrik asko, merci beaucoup, gracias. Egunon eta eskerrik asko. Niretzako ore bat da, lesakako zinegozi eta zonaldeko Napar Buru Batzarreko burukide bezala gaur hemen egotea, nire herrikin. Bidasoako 3 lurraldeko alderdikidekin eta nola ez Euskadi Buru Batzarreko burukidekin eta bere presidentea den Aitor Estebanekin. Gaur Bidasoko Alberri Eguna ospatzen dugu. Elkartasun eguna. Mugen gainetik herri bat bakarrik garela oroitarazteko eguna da. Gure nortasun komunaz, gure hizkuntzaz, gure istorioaz hausnartzeko eta etorkizuna begiratzeko eguna. Bidasoa, gure ibaiak, pertsona eta partekatzen ditugun lurraldeen arteko lotura simbolizatzen du. Banatzen gaituzten muga fisikoatik haratigo, elkartzen gaitu. Historian zehar, ibai honen inguruko lurrak erresistentzia askatasunaren alde borrokatzeko, demokrazia defendatzeko eta herri komun bat eraikitzeko leku izan direlako. Es un ejemplo claro de que no existen fronteras para nuestra identidad, nuestra cultura o nuestra lengua. Somos un pueblo unido, que a pesar de estar dividido administrativamente, sigue compartiendo un destino común, Euskadi. Hubo un tiempo en que hombres y mujeres de AJPNV se jugaban la vida en estas mugas, defendiendo la libertad y la democracia. Durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, estas mugas se convirtieron en redes de evasión. Mujeres y hombres comprometidos con la libertad y con la dignidad humana, como las comprometidas con la Red Álava, hicieron de estas mugas un lugar más seguro, luchando por un futuro de esperanza. Bereziki, gogoratu nahi ditut, erresistentzia funtsezko paper izan zuten emakumeak. Bittori Etxeberria, Itziar Mujika, Delia Lauroba, Tere Verdes. Haien adibidea ausardia den eta konpromiso politikoaren argi izaten jarraitzen dute. Beraietaz ikasi dezagun. Askatasunaren ondarea utzi ziguten, eta borroka hori jarraitu behar dugu. Hoy, el Bidasoa no es solo un símbolo de nuestra historia, sino también un reflejo de lo que somos capaces de lograr trabajando juntos y juntas.
Cooperamos en áreas clave para el desarrollo social y económico de nuestras vecinas y vecinos, tanto en el Departamento de Pirineos Atlánticos como en la Eurorregión. Pero como pueblo debemos dar un paso más. Nuestra conexión a través del Bidasoa nos recuerda que no solo compartimos un territorio, sino también un compromiso común con el futuro de Euskadi. Y ese futuro solo se logrará si avanzamos juntas y juntos, con orgullo, con unidad, con la determinación de seguir fortaleciendo nuestras raíces y nuestra identidad. Muga politiko eta administratiboek banatutako herria gara, baina gure identitatea daukagu. Ez dugu ahaztu behar zer garen, zer izan garen eta zer izan nahi dugun. Gure nazioa zatitzeko saiakeren aurrean, herri batua izaten jarraitu behar dugu. Nafarroan, iparraldean, Gipuzkoan, gure lurraldeko bazter guztietan euskaldunak gara. Gure eskubideak, gure kultura eta gure hizkuntza euskara, gure herriaren arima bezala defendatzen dituen herria gara. El río Bidasoa, como metáfora de nuestra identidad, nos enseña que gota a gota, cada uno de nosotros y nosotras tiene mucho que aportar a la construcción de este país. Es nuestra responsabilidad. Está en nuestras manos, las de todos y todas nosotros, construir país cada día. Hoy es un día para reafirmar nuestra identidad. El Bidasoa es el corazón de nuestra nación, extendiéndose por 3 de nuestros territorios, pero siempre ha sido y es un símbolo de unidad. Hoy, más que nunca, debemos fortalecer ese lazo que nos une y seguir trabajando juntos para un futuro en libertad y en democracia. No queremos mirar atrás, no queremos que generaciones futuras tengan que vivir tiempos en los que tuvimos que ayudar a personas exiliadas por persecuciones políticas. Nuestro compromiso ahora debe ser mejorar nuestras vidas, fortalecer nuestros lazos y, sobre todo, dejar el mejor legado a las futuras generaciones. Una Euskadi libre, unida y con esperanza. Aberria gara, alderdia gara, Euskadi gara. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea. Gora Euskadi askatuta. Egunon guztioi, Bidasoa ertz desberdineko lagunei, Euskal Anaiei, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean eta Napar Buru Batzarraren ordezkari bezala hartzen dut hitza, eta aukera hau, Bidasoaren aberri egunaren topaketa berezi hau aprobetxatu nahi dut alderdi bezala, Lesakako hiri honetan, alderdikide berezi bati omenalditxo bat egiteko. Aukera berezia honetan, gure alderdiaren hautatu berria den Euskadi Buru Batzarreko presidente berriaren presentzia aprobetxatu nahi dut ere berarekin batera eta zuekin omenalditxo hau egiteko. Hitz batzuk Eusko Alderdi Jeltzalean beti esaten dugu pertsonei buruzko balioa ematen dion alderdia garela, eta bide honetan, alderdiarentzat gune honetan, herri honetan, pertsona baten ibilbidea goraipatzeko aprobetxatu nahi dut gaurko eguna. Jose Luis Etxegarai Andueza, gure Jose Luis hemen ezagutzen dugun bezala. Alderdian duela ia 40 urteko ibilbidea berehala ospatuko du, 1986 urtetik afiliazioa hartu zuenetik. Alderdikide ibilbide honetan, 20 urtez herri honetako Lesakako alkate izan dugu, 1987tik 2003ra segidan, eta 2015tik 19 legealdian, eta hainbat urte gehiago udalan zinegotzi baita ere. Alderdi mailan ere Nafarroan Lesakako
herriaren historia azken urteotan derrigorrezko pertsona izateaz gain, alderdi mailan eta Nafarroan nahitaezko pertsona azken hamarkadetan ere, alderdiaren aldea aurpegia eman duena, Madrilgo Kongresurako Nafarroatik hautagai bezala, aurkeztua, Napar burubatzarreko kide izan, eta baita ere Nafarroako Parlamentuko Eusko Alderdi Jeltzaleeko izkiak ordezkatu dituen foru parlamentaria. Udal mailan ere, Nafarroa udalbiltzan hainbat urtetan alderdia ordezkatu izan du, Jose Luis alderdiak lurralde honetan izan duen alkaterik garrantzitsuenetariko bat izanik, landa giro eta baserri giro euskaldunean hazi, mendian eta lantegian bere hazkunde profesionala izan zuen, eta beti herriaren eta bere ingurukoen aldeko lanean murgilduta. 1987 urtean, alderdiarentzat une zaila genuen, Nafarroan, eta Arzailusek Lesakan Jose Luis burutu zuen zerrendari, honako hitzematea egin zion. Emaitza ona izatekotan, udal hauteskundeetan Lesakan batzokia izango zela, eta urte horren ezkeroztik, lau zinegotzi jeltzaleak udaletxean, Jose Luis alkate eta batzokia Lesakan, eta urte askotarako. Eskerrik asko Jose Luis Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, alderdiaren izenean, Lesaka eta bere bizilagunen ongizatea beti aurretik jarri duzulako, herriaren aldeko lanari beti lehentasuna eman diozulako, hemen bertan dugu emaitza, kultur etxe hau, alderdiak bidelagun bezala, bere alkatetzan lortu zen, Aitor Estebanek ere Eusko Alderdi Jeltzaleko Madrilgo Euskal Taldean zegoelarik, enmendakin bati esker, Jose Luisen lantaldearen bultzadari esker ere, eta adibide hau bezala, herri honetarako hainbat onurak eta aurrera ateratako proiektuak, baserriak lotzeko bideak, futbol zelaia, zaharren egoitza, uraren saneamendua, eta bar. Gracias, José Luis, por ser siempre un hombre de acción por tu pueblo y por tu país, un hombre de decisión, decidido, trabajador, líder, cumplidor de palabra, que cumple lo que promete, de los que no para quieto para conseguir inversiones ante Gobierno de Navarra, Parlamento, Gobierno del Estado, en Europa, de quien haga falta, removiendo Roma con Santiago, con tesón. Muchos somos testigos de esto. Hombre de carácter fuerte, de convicciones firmes, algunos dirán testarudo o cabezón, pues también, porque es imprescindible serlo para conseguir todas estas cosas. Todo el mundo en Lesaca, le vote o no, te reconoce necesariamente ese compromiso puesto al servicio de este pueblo y te lo agradecen. Eta une oso latzetan ere, esan beharra dago, Jose Luis beti tinko eta beti udalean alderdi arduratan edo foru parlamentuan gure baloreak defendatzen. Naiz eta pertsonalki oso egoera zailak bizi behar izan, naiz eta mehatxuak jasan behar izan bere etxean bertan eta seme txikiak zirenean, hori ere esan beharra dago eta gogoan izan behar dugu askok gogoratu nahi ez badute ere, egoera horretan ere irmo eta lidergoa erakusten. Guzti honetagatik, eskerrik asko Jose Luis, zure lidergo naturala aurrera eraman duzu eta horretan bidelagun izan dituzu pertsona asko, alderdikideak eta bizilagunak. Gaur hiru bereziki aipatuko ditut, Carlos Ubiria, Esteban Irazoki eta Esteban Etxebeste, Daltonetako laukotea bezala ezagunak izan zarete eta beti zure ondoan izan direnak. Eta beraiek bezala askok Lesakan, herrian eta Nafarroan eta Euskal Herri bezala. Askorentzat eredu izan zara eta horregatik alderdiaren izenean eta gaurko aberri egun berezi honetan Euskadi Buru Batzarreko presidentearekin batera aitortu nahi dizugu eskerrik asko bihotz-bihotzez Jose Luis Etxegaray eta mesedez igo ezazu estenatokira.
Kaixo, egun ondanak ere, eta ongitorriak gure herri maiti honetara. Hau trampa bat izan du da, ez nekien deuz eta daukat deuz ere prestaturik esateko, utzerratea aldut eskerrik asko alderdiari, izan duten apoio guztiengatik, eta urtiotan dentan lagundu denangatik. Egilerran, denbora oso gogorretan, tokatu zaidan niri lan egitea herri honetan, denbora gogorrak diren denantzat, baina bai guretzat ere, eta gainera lehenbiziko urtetan ez gurun hainbeste indarrik, zetuko sartu ginen momentu bat oso txarrean. Alderdia hautsi zen urtean. Orduan ikusi nitu gauzak tristeak, sartuta segiduan, etzen alako animatzeko denbora, baina, bueno, egin dugu lana, ateri dugu aurrera denak alderdia, ateri dugu denen artean, berriz lekutokira biltzera, alderdi hori tokatzen zaion lekuan baratzera berriz, eta uste dut, guain berriak, sartu direk gazteaok, segituko digutela gure lanean, gu bino hobeak zanen direla, hobek egoinen dutela, eta aurreko erapiko dutela jende guztien bizitza hobetzeko Euskadin. Erranduten bazala, hau da besta bat Bidasoa, ibaian egiten unitu nahi duguna elkar, eta, bueno, pentsatzen dut guk segituko dugu posible dugun bitartean hori dena egiten, eta pentsatzen dut gazteak bieltikan bultzada ona manen dutela, aurrera segituko dutela, eta hobetuko dutela. Guk egin dugun pixarra aurreratuko dutela. Mil esker denari, etortzegatik, mil esker zuen apoioengatik, eta barkatu beharko diot egin dieten trampa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta honen ondoren eta Bidasoako aberri eguneko ekitaldi berezi honi bukaera emateko, izugarrizko plazer handia da niretzat, alderdiarentzat Nafarroan, hemen Nafarroan eta Lesakan Euskadi Buru Batzarreko presidente berriari, Aitor Estebani, hitza ematea. Aitor, nahi duzunean. Bueno, egun on guztiei. Mugaz gaindiko jendeari. Jose Luis, zorionak, benetan, eskerrik asko egindako lan guztiegaitik, zeu zara adibide argia. Eusko Alderdi Jeltzaleak jende bikaina, gizon, naiz emakumeak eskaintzen dituela bere herriaren zerbitzurako. Eta barriro egiten jarraituko dugu. Eredu, izango diren pertsonak, eskainiz, baina ez bakarrik erakundetan edo ze politikaz gain, gauzak egin daitekez, eta Jose Luisek erakutsi dau. Gizartean hainbat lan, eta kondaira idazle, bebai. Porque además de la política, hay que contribuir a nuestra sociedad con en otros ámbitos que nos gusten, que controlemos, que dominemos. Y José Luis ha aportado también mucho a Lesaca en cuanto a historia. Yo he leído el libro Piedra, Hierro y Papel, en el que bueno, tú has contribuido en gran medida y la verdad es que he disfrutado mucho leyéndolo. Una aportación también social, no solo desde la política, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo desde la cultura y la historia. Da Nafarroan gaude, eta beraz gauza batzuk argi eta garbi itxi behar dira gaur hemen. Gu Nafarroako alderdirik zarrena gara. Alderdirik zarrena. Nafarroako partidu bat badago Eusko Alderdi Jeltzalea da. Badirudi badaude batzuk itxura handia daukienak asko direla baina benetan putzituta dagoz. A mí me recuerdan algunos en Nafarroa a los Sacosar de Lesaca, ¿no? Parece que son enormes, grandísimos, están como inflados, pero en realidad todo ese cuerpo y toda esa energía y todo eso que dicen es que en realidad es hierba seca. Hierba seca. En realidad son mucho menos.
Y es lo que le pasa muchas veces a UPN, ¿no? Parece que ellos son los únicos representantes de Navarra. Y es más, si el PNV, y esto lo he vivido yo en términos parlamentarios siempre, si el PNV dice algo sobre Navarra, es como os estáis metiendo en un terreno y en un lugar que no es vuestro. Bueno, yo no les he visto nunca defender el autogobierno de Navarra, sinceramente. Palabrería sí, pero lo foral queda en eso, en una palabra. Y foral tiene un contenido, si nos lo creemos de verdad. Y eso es autogobierno. Y eso es defensa de las instituciones navarras frente a Madrid. Y es defender que Navarra va más allá de la muga y que también tiene una merindad en el otro lado de la muga. Eso, guzti hori, ez dut inoiz ikusi defenditzen UPNeri. Asko direla eta eurek Nafarra direla emoten dau, baina barruen bedarzikoa baino ez dago. Geu gara Nafarroa, geu gara Nafarroko alderdi politikoa. Eta esango zegaitik garan, ze gauza txikietan lan egiten dugu Nafarroaren alde eta gauza handietan bebai. Kultura etxe hau adibide bat da. Hau lortu zan, Eusko Alderdi Jeltzaleak akordio batetora presupuesto batzuetan, 2011koetan, heldu zalako. Eta horrexegaitik daukagu eta gozatu aldugu erakin honegaz. Baina ez gauza txikietan konkretuan, eta kasu honetan lezakarako, Nafarroa osorako bebai. Hainbat esamesa egonda. Nik bizi izan dodanez, argi eta garbi esan aldautzuet. Trafiko eskumena. Gaur egunean, Nafarroako instituzioen eskuetan badago, Eusko Alderdi Jeltzaleari esker izan da. Eta guk sinatutako hitzarmen bati esker. Y por si alguien tenía alguna duda, este partido, si ya le presta desde Sin Pretensión a Navarra, le va a prestar todavía más. Y por eso tenemos también a Javi Ollo junto a Unai Ugalde en el Euskadi Buru Batzar. Vais a ser centro de nuestra atención. Y el Partido Nacionalista Vasco, con todas sus siglas, va a estar presente en Navarra un día tras otro. Baina, Bidasoako eguna da, eta esanguratsua da, guk, ja urteak, behin eta berriro egiten egotea. Azken baten niko itxarten abestiak dinoan bezala, ez da askotariko ezagutuko dozu edanak, ez padea. Muga gainetik Euskal Herria, mugaz bestaldetik Euskal Herria, nunda ordin Frantzia, nunda Espainia, mugatik bi aldetan beite Eskual Herria. Eta hori oso garrantzitsua da guretzako. Zuek sarie, Bidasoa ingurukoak, bai Gipuzkoarrak, Nafarrak, Lapurtarrak, zuek sarie gure burrukaren, urrengo urteetako gure burrukaren lehenengo lerroa. Hementxe dau gure herriaren etorkizunaren muina. Mugak desagertzen ari direlako, baina herri bat egin behar dugulako oraindik. Muga bat izan daiteke dana, gure gaurko egoeran gagoz mugak beste batzuk eraiki dituztelako. Baina muga ere ez da ezer gainditzen badakigu. Bidasoa es la primera línea del reto que este país tiene a futuro. Aquí hay varias mugas. Y una muga puede serlo todo y ha condicionado el presente de nuestro país entre dos estados, una muga que ha sido fuerte en muchos momentos y que, bueno, yo diría que nos ha condicionado a la hora de conocernos mejor, de establecer relaciones más fuertes, incluso separarnos en algunas costumbres, no os digo ya a la hora de comer, eso ya como anécdota, mucho más allá. Y mugas administrativas también, entre Nafarroa y el resto de los herrialdes. Pero una muga, para quienes viven cerca, también saben que hay momentos
en que no es nada. Incluso que puede ser útil. Y no estoy hablando solo de buscar formas de vida en el contrabando, que eso también nos unió bastante, ¿no? Estoy hablando de refugiados, pero antes se ha referido Yone a lo que ocurrió, ¿no?, durante guerra civil, etcétera. Pero es que antes se dieron movimientos, al contrario, del norte hacia el sur. No nos olvidemos de lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Tuvimos una oleada de refugiados del norte a Nafarroa. Y muchos apellidos, que hoy en día, parece que son navarros de toda la vida, tienen su origen en Iparralde. Incluso algunos están asentados en la zona de la Ribera. Urzaiz, por ejemplo, o Sola, ¿no? Y luego, sí, una muga que salvó también la vida de muchos. Una muga es todo y una muga es nada. Una muga es también una oportunidad. Aukera bat da. Herria egin behar dugu. Badakigu zailtasunak dagozela, baina badakigu erakundeak eraldatzen ari direla. Aurrera, atzera, baina Europa egiten ari da, oraindik be, eta arinago joango da bide hori. Muga gainditu behar dugu. Gure artean benetan herri bat legez sentitu behar dugu. Da horrek eskatzen dauz, bai bakotxak eukileken sentimendua eta alegina, baina baita ere alde guztietako instituzioetatik bideak zabaltzea. Esto nos exige no solo un acercamiento personal al conocimiento del idioma, etcétera, de unos y de otros. El euskera, por supuesto, es lo que nos une, como decía Nico Echart. Bi aldeetan baita Euskal Herria. Pero más allá de lo que podamos hacer personalmente, creo que también en lo que nos corresponde institucionalmente tenemos que intentar conseguir lazos de unión. Más allá de los hermanamientos, cosas prácticas, comunes, de servicios públicos, de complementariedad entre unos y otros. Tenemos que superar esa muga. Tenemos que hacer que esa muga, para nosotros, aunque siga existiendo todavía durante años, mentalmente y efectivamente haya desaparecido. Y estamos ante una oportunidad que evidentemente no vamos a superar en un año ni en dos, pero que la tenemos que tomar como un deber. Esto no tiene que ser solo una celebración para recordar que, estamos divididos, pero somos un pueblo. No. Tenemos que proponernos ser cada vez más pueblo y cada vez más nación. Así que zuek guztiok eginkizunak dituzue. Hurrengo urteetarako, abertzale bezala, abertzale lez. Eta bituzu, esaten da, lezagatik olentzero edatu zala Euskal Herriko leku guztietara, ezta? Ia batasun hori eta naziotasun sendimendu hori bidasoatik eta gune honetatik zabaldu egiten da gure lurralde guztietara. Beraz, eginkizuna dago, zuek badakit argi eduki dozuela beti, asko dago egiteko, baina seinale itzela da, nok egiten dau hiru aldeen arteko batze hau, urteak dirala Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eusko Alderdi Jeltzaleak erakundeaz bakarrek pentsatzen ez dauelako. Gizarteaz, nazioaz eta etorkizunaz pentsatzen dauelako. Eta azkenik lan gehiago. Lan gehiago. Lan gehiago Bortzirian. Bortziri, ez dagoz, ez dire bihar, ez da datorren urtean be hauteskundeak izango, baina badatoz. Eta prestatu behar ditugu. Eta aldan neurrian hautagaitza aurkeztu behar dugu leku guztietan. Eta horretarako oin da ordua, oin da prestatzea. Orduen, danoi esaten dautzuet, ezin duguz gauzak itxi azken egunera arte. Prestatu behar dugu, bai hemen Bortzirietan, bai Gipuzkoan, bai Laburdin. Aldogun leku guztietan present. Bertan egon behar dugu. Eta jendeari gure aldeko botua emoteko eskaintza egitea. Aukera emotea.
eta Bortziri bezala, komunitate bat dago, eta elkarregaz gauza batzuk egiten dozu esan bezala, 5 herrialde ditugu edo 5 herrialde erakunde, da batera, ja martxan jarri egin behar dugu. Nik esan neutzuen atanon. Buruan euki 3 gauza. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasuna. Eta horrelan egiten badugu, ez dago Eusko Alderdi Jeltzalea gelditzerik, ez da Euskadi nazio bat egiterik. Así que aurrera guztiok, aurrera Etxegarai, aurrera Fagoaga, eta goazen lanera. Gora Euskadi askatuta!